Muraho neza ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, imigisha yayo ikomeze ibahundagareho. Tugiye gutangira kino kiganiro mbumvisha amajwi matoya yafashwemo n'umuhanga mu byegeranyo bita Gentil Gedeon. Icyo gihe yakoraga kuri Ket Radio, ariko yaburiraga abanyafurika benshi kugira ngo mugombe musobanukirwe Afurika ahantu turi, Afurika ahantu tugana cyangwa aho bashaka kutuganisha. Yatangiraga avuga ngo batangira bavuga ngo allo the 0W9 Chicago. Wari uzi ko hari ikiremwa muntu igikundi kinini kibereyeho mu buryo bwa buhumyi? Abo bameze nk'aboga mu nyanja rwagati, inyanja twogamo, inkuru zicukumbuye n'amabanga manini ameneka bwo kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicwa rubozo rikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucukuzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja Twogamo kuri Ket hamwe na Gentil Gedeon. Uwo mugabo yari umuhanga cyane. Mujye kuri YouTube channel ye mumukorere subscribe, nanjye naramwemeraga cyane. Rero YouTube channel nimba ari bwo bwa mbere bigezeho, simusaba subscribe, simusaba like, ahubwo wowe bikore ubikunze. Ariko umva izi ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi, ngize ngo tuganire kuri izi ngingo: mwana w'umunyafurika, mwana w'umunyarwanda, mwana w'umurundi, mwana w'umukongomani. Ndashaka ngo dusobanukirwe bino bintu, twese tubisobanukirirwe hamwe, mwumve ibi bintu ibyo ari byo. Ni ukuri birababaje pe. Uvira imirwano imeze nabi, abana b'abanyamurenge bari kwicwa biteye ubwoba. Ibi bintu turazi kubiganiro twumve ngo ni ibiki. Abarundi ngo baje guhagarika no gufasha gukemura amakimbirane ari n'ubwicanyi biri muri Kongo. Ariko muri ubwo bwicanyi ingabo z'u Burundi buri gihe zibonekamo, kandi General Neva avuga yuko yaje azanye n'igisirikare cye kugira ngo bahagarike ubwicanyi banakemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bintu turaza kubiganiraho. Isi yose iri kurebera abantu bapfa, ariko ikabirenza amaso kubw'inyungu zabo bwite bakeneye kuri Kisekedi, nyuma yo kumara abanyamurenge bose aho bari batuye. Ibyo turabiganiraho. Ibihugu byose by'abafatanya, ibihugu byose by'abatinganyi byafatiye ibihano leta y'u Rwanda. Muze kureba ibihugu byose za Amerika, za Canada, Uburayi hose, abo ni abatinganyi rwose. Bafatiye leta y'u Rwanda ibihano bayishinja gufasha M23, birengagije icyo M23 irwanirira. Ibyo bintu turaza kubiganiraho. Ese abanyaburayi bababajwe n'abaturage babasaba ubuhungiro? Ese abanyaburayi bigeze batabazwa n'abaturage babasaba ko babafasha gutsinda M23, ko M23 yabibamereye nabi iri kubica? Ibyo bintu byabayeho nabyo, ahubwo birwa abakongomani benshi birwa batabaza basaba ko andi mahanga yaza akabafasha kubakiza wazerendo n'ingabo z'abarundi hamwe n'igisirikare cya Kongo. Nibo birwa babica, nibo birwa babiba. Ibi bintu turaza kubiganiraho. Ese abanyamurenge bajya muri leta zunze ubumwe za Amerika na za Canada, izo leta zijya zibabaza icyo bahunze, ikibazanye kubera iki muje hano bajya bakibabaza? Ibi bintu turaza kubiganiraho. Ese koko amateka yisubiremo bitewe n'inda nini y'abanyaburayi? Ibi bintu tugiye kubiganiraho. Nangira ikiganiro rero, reka dutangirire kuri insanganyamatsiko ya mbere igira gutya nk'uko twari tumaze kuzisubiramo, tuvuga ko tugiye kugenda tubisobanura. Uvira imirwano imeze nabi, abana b'abanyamurenge bari kwicwa
biteye ubwoba. Unyuze mu nkuru zose zagiye zitangazwa mu bitangazamakuru usanga abanyamurenge yaba muri Kivu zombi, Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, hose bari kwicwa. Noneho muri Uvira ho wazarendo zimeze nabi. Ariko leta z'ibihugu byo mu Burayi na Amerika na za Canada zikirengagiza ibyo bintu biri kuba, bo ahubwo bakavuga ngo M23 nishira intwaro hasi. M23 nishira intwaro hasi kandi ariyo iri kurwana n'abo bantu bari kwica abantu. None abo bantu baricwa biri ku kihe kigero? Hari video nyinshi tugenda tubona tukabona ziteye ubwoba, ibyo abana b'abakobwa, abagore bari gukorerwa muri Kivu zombi. Ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ahubwo leta z'amahanga zakabaye zikurikirana zikaza zikareba ngo ni ibiki biri kubera muri Kongo. Ibyo Kisekedi aza akatubwira hano mu Bubiligi, ibyo Kisekedi aza akatubwira hano muri hano mu Bwongereza, ibyo Kisekedi tuvuganira kuri telefone hano muri Amerika, ibi bintu nibyo. Ni ukuri leta zo hanze zakabaye zihaguruka zikaza kuri ibi bintu biri kubera muri Kongo, bakareka kwicara muri ziriya ofisi zabo, ahubwo bafatira isi yose ibyemezo igomba kugenderaho. M23 irwanira gupfa no gukira. Nabwo nibareka kurwana barapfa, nabwo nibarwana barapfa. Ariko byibuze hari umuntu wigeze kuvuga ngo aho kubimbwa nabimva. Uwo muntu sinshaka kumuvuga, ariko uwo muntu arahari yigeze kuvuga iryo jambo. Rero abanyamurenge barwana batarwana bagomba gupfa, ariko choice nziza niyo kurwana, ku buryo niyo uwa nyuma yazarokoka akaba ari uvuga ngo iki gihugu ni icyacu, mwabana mwe twarakirwaniye. Ibyo reka tube tubiretse, tujye ku kibazo cya kabiri kibaza ngo ni ukwibaza ngo tukishakamo n'ibisubizo. N'ubundi abaperezida benshi b'abanyafurika bamaze gusobanukirwa, bamaze kumenya neokolonialism. Ku bantu batize neokolonialism ni ubukoloni bushya, ni ubukoloni bushya bwaje butari ubukoloni bw'ikiboko, butari ubukoloni bwo kubwira ngo tukujyana ujye guhinga. Ubukoloni bushya buhari ni ubwo kuza bakakwemerera utuntu bazajya baguha, ngo nk'ubu ngubu u Rwanda nibarwambura izo nkunga ngo bazaziha Neva, ngo Neva nakomeze agende yica abanyamurenge. Kisekedi ngo tuzakugumisha ku butegetsi nutwemerera ibi ngibi. Iyo niyo neokolonialism, suza abantu bize amateka. Rero ahangaha Abarundi bakubwira ko baje kugarura amahoro no gukemura ibibazo biri muri Kongo, ariko urebye ibifurumba Neva bahora bamuha bya buri munsi, andi mezi biyo baranayamwambuye andi mezi ntabwo bigeze bongera kuyamuhereza, kubera ko urugamba ingabo z'u Burundi zagiye kurwanayo zararutsinzwe. Uwo Neva mugani wababandi numva bavuga ngo no mu gisekuru cya ngurube, uwo Neva ingabo ze ziboneka cyane ziri kurwana na ziri kurwana zifatanyije na FDLR, basize bakoze jenoside mu Rwanda, basize bahekuye u Rwanda. Ikintu gikomeye. Noneho bakanarwana na ziranzererezi zo ku muhanda, abanywatabi, abantu batatojwe igisirikare, abantu batafashe ikosi ngo bavuge ngo wowe uri umusirikare, ahubwo bakagenda. Igisirikare cya Kongo kirimo ibibazo byinshi cyane, bakagenda bahereza abantu imbunda ku muhanda ngo nimurwane, ngo nimwice abanyamurenge. Ibi bintu kino kintu cya kabiri cyo kuvuga ngo Neva agiye kugarura amahoro muri Kongo, rwose mu byumva ibi bintu ko atari byo. Niyo waba uri umurundi ukaba wumvise iki kiganiro, cyangwa waba uri umuwazarendo, dore ko ubona na telefone bagira, sinzi nimba hari n'uwabona amahirwe yo kubona iki kiganiro, mwumve ko abarundi nabo bari gukora ubwicanyi bafatanyije na FDLR. Kandi FDLR iri muri bamwe bavuze yuko
bazagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ugihari mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu mubyumve neza cyane. Reka dukomeze kuri gatatu. Isi yose iri kurebera abantu bapfa, ariko ikabirenza amaso ubw'inyungu zabo bwite. Bakeneye kuri Tshisekedi nyuma yo kumara abanyamurenge bose aho bari batuye. Koko ibi bintu namwe mubyumve. Iki kintu reka tukiganireho tucyumve neza cyane. Isi yose iri kurebera ku byabaye muri 94 no ku byabaye mu bihugu bya Afurika bigiye bitandukanye. Abantu muri Afurika baricwa, imitwe yitwaje intwaro y'ibyihebe, ariko ugasanga abantu ngo bararwanira amahame ya Kisilamu, ariko wajye kubona intwaro bakoresha ugasanga ni intwaro zatanzwe na Amerika, ni intwaro zatanzwe n'Ubwongereza. Abafaransa bo bamaze kubirukana ahantu henshi kubera gushyigikira imitwe y'iterabwoba. Ibyo ntabwo ari byo tugiye kugarukaho cyane, ahubwo reka turebe ukuntu isi yose iri kurebera uyu munsi. Isi yose iri kurebera abantu bari kubica kubera inyungu bakeneye kuri Tshisekedi muri manda ze zombi, yaba iya mbere n'iya kabiri, ntabwo yigeze atorwa, ahubwo yagiyeho kubw'amanyanga y'ibihugu byari bimushyigikiye, harimo Ababirigi. Muribuka ko Kongo mbere yitwaga ngo ni Kongo Mbirigi. Nanjye ndi umwana muto, ibi bintu ntabwo mbizi cyane, aba ari amateka twigishijwe, ariko turabizi ko Kongo yigeze kwitwaho Kongo Mbirigi. None rero Ububirigi ntabwo bwigeze burekura kuri Kongo rwose, ntabwo bwigeze buyirekura ngo buvuge ngo Kongo ibonye ubwigenge. Kongo bayihaye ubwigenge muri 61. Nyuma yo kubona ubwo bwigenge, abari babuharaniye bari barimo Emery Patrice Lumumba, abo bose babonye yuko koko Kongo bashaka kwihereza ubwigenge bwa nyabwo. Abo barabishe bashiraho abo bitaga umunyagitugu wayoboyeho Kongo bitaga Mobutu Sese Seko Zabanga. Uwo ngo yakoreraga mu nyungu z'Abanyamerika, yayoboye imyaka igera muri 26 yose, nubwo ataje kuvaho neza. Ariko mwumve ngo isi yose iri kurebera, iri kubwira M23 ngo mushire intwaro hasi, ngo musubire aho mwavuye. M23 kari Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ese mwikatwa by'imipaka ko nta ruhare babigizemo? Niba birukana muri Kongo barajyahe? Niba basubiza ahantu habo, mbega niba basubiza ahantu habo ariho bajya kuba, cyane ko ari naho bari kurwanirira. Noneho bazanga z'Ababirigi zikifata ngo nazo ziri kubwira M23 ngo nishire intwaro hasi, subira aho yavuye, kandi arizo zabakatiyeho imipaka. Ni ibintu bibabaje cyane, rwose. Reka twikomereze tujye kuri 4. Ibihugu byose by'abatinganyi byafatiye ibihano leta y'u Rwanda, bishinja gufasha M23, birengagije icyo M23 irwanirira. Aba batinganyi wagira nta bwenge bagira. Ko bavuga ngo bafite ubutasi bukomeye cyane, ubutasi bwabo ntabwo bubabwira ibiri kuba muri Kongo, cyangwa kubera za nyungu zabo bafatanyijemo na Tshisekedi barabyirengagiza. Ariko nta nubwo mbikeka barabyirengagiza, ahubwo barabyirengagiza kubera ko ubutasi bwabo bwakabaye bubabwira ngo ibintu muri Kongo bimeze gute. Weho unkurikiye aka kanya,
nimba ugerageza ukumva ibintu biri kuba muri Kongo, nimba ugerageza ukumva ibintu biri kuba muri Kongo ni ibintu biteye agahinda rwose. Sinzi impamvu abazungu batagira imbabazi, sinzi impamvu abazungu batagira imbabazi. Iyo ufashe umwana w'umukobwa ukamuca imyanya yose y'ibanga, ugafata umwana w'umusore ukamukubita imihini mu ruhame, noneho hari na video nabonye bari kwica imbwa nyambwa ngo nuko itunzwe ngo nuko itunzwe n'umunyamurenge, n'imbwa barayica. Ese iyo miryango yabo yo iharanira inyungu z'ikiremwa muntu na ya miryango yabo iharanira ishinzwe guharanira ibinyabuzima, ubwo nimba ari ibinyabuzima, nimba ari n'inyamaswa ziba mu mashyamba, nka kiriya cyakabaye ikirego. Kandi abo bose muri Kongo kubera ariho naho hari ibinyabuzima byinshi, amashyamba menshi, ariko ibyo ntago babirebaho bari abantu, ahubwo nibo bicanyi. Ntabwo nshaka kuvuga menshi, nimba n'iki kiganiro mwagikunze mwashimye ibitekerezo byanjye, ndajya mbategurira ibiganiro bimeze nk'ibi ngibi, tunungurana ibitekerezo muri komenti. Katujye kuri iki ngiki kivuga ngo ese nihe abanyaburayi ese nihe abanyaburayi batabona icyo M23 irwanirira? Ibi ngibi twari tumaze kubivugaho ko ubutasi bwabo bwakabaye bubereka icyo M23 irwanirira, bakaba banayifasha. Ese nimba basaba yuko M23 ishira intwaro hasi, nizishira hasi igihe abanyamurenge batangiriye kwicirwa, igihe abanyamurenge batangiye kwicirwa nabyo bizibagirana? Ese abanyamurenge batangiye kwicwa ari uko M23 itangiye kurwana? 2014 M23, 2012 M23 ishira intwaro hasi, bamwe bagahungira Uganda, abandi bagahungira mu Rwanda. Abanyamurenge nyuma yaho hose bakomeje kwicwa. Imiryango mpuzamahanga ni ibipupe. Kadafi niwe wajyaga bivuga neza, we na ba Thomas Sankara nibo bajyaga babivuga neza. Thomas Sankara hari ahantu yigeze kuvuga, yagiye mu nama ya UNO, aravuga ngo ibi ngibi mvugiye hano nimuramuka mutanshyigikiye nkamwe ba perezida b'Abanyafurika, ibi mvugiye hano baraza kunyica, ariko nimunshyigikira ntacyo barantwara. Ariko njya mbona nabonye ejo bundi ukuntu hateranye inama ya SADC, hagaterana n'inama ya EAC, ibyavugiwemo se Tshisekedi kubera ko yari ashyigikiwe n'abo banyaburayi n'abanyamerika n'abo banyakanada n'abo badage n'ababirigi bari gufata ibihano by'umusubirizo ku Rwanda, hari ikigeze kivamo se? Ntacyo. Twikomereze kuri iyi ngingo ikomeye cyane. Ese abanyamurenge bajya gutuzwa no gutura muri USA bamaze kuba benshi cyane, na za Canada, aho hose. Izo leta zabo, izo leta zibabaza ngo kubera iki muri kuzinaha, kubera iki muri kuzinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mutaravukiye, muri guhunga iki? Bajya bababaza ikintu bari guhunga. Ushize no ku munzane ubukungu bwa Kongo, ushize ku munzane neza buruta ubukungu bw'ibihugu byinshi by'abanyaburayi. Ubukungu bwo munsi y'ubutaka nibwo mvuga, kubera ko ahandi hose nta bukungu basigaranye. Ariko ugasanga umuntu ari guhunga igihugu gifite ubukungu bungana gutyo, akajya kwicira isazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byibuze ubwo ni ukuvuga ngo reka nshaka wongera kuryama. Rero ni iki, kubera iki batamubaza ngo ni iki kigukuye aho waryamaga ukabuje kuryama hano?
iki kintu sinzi impamvu batajya bagitekerezaho. None M23 iri kurwanira ubutaka bwabo ngo bahasubire bajye kuryama iwabo, bari kwibwira ngo shira intwaro hasi usubire naho wavuye. Ahubwo nk'uko ejo bundi Donald Trump yabivuze neza, ngo ashaka ko abanyagaza bava muri Palestine, ngo ashaka abanyagaza bava muri Palestine, ngo Palestine ngo ikaba free Palestine, ngo idatuwemo n'umupalestine n'umwe. Abo banyapalestine mbega bo bazajya he mu by'ukuri? Abo banyamurenge bose niba birukana muri Kongo, bazajye ngo bashaka bazajye Uganda, bazajye mu Rwanda, bazajye kwa Neva bice. Ibi bintu ntabwo byumvikana. Ngiye nkoze iki kiganiro n'ubwa mbere nanakoze ikiganiro muri ubu buryo, ariko bake muri bukirebe, wenda YouTube nitakiri komandinga. Muze kuduha ibitekerezo, namwe mutubwire uko mubyumva. Ese koko amateka yisubiremo bitewe n'inda nini y'Abanyaburayi na Kisekedi n'iriya nda na Neva wo mu gisekuru cya Ngurube? Ibi bintu birababaje. Nimba mwumvishe ya magambo natangiye mvuga mbere, yavugwaga na Gentil Gedeon avuga ngo Afurika iracyaboshwe n'imitego mitindi y'ibihugu bikomeye. None gufatira u Rwanda ibihano nibwo buryo bwo gutanga isomo rya demokarasi? None kwirukana abanyamurenge ku butaka bwabo nibwo buryo bwo gutanga isomo rihamye rya demokarasi? Bitekerezeho, duhurire muri komenti. Nimugire umujinya kandi nimurakare. Bye. Gusa iki kiganiro ndakibatuye pe, nkeneye ibitekerezo byanyu.